ಸುವಾಲಕಿ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆ ಕಿಯವಾಂಡ್ ವಗುತು ಇಮಾಮ್ ಮಿಹ ನುದೀಫಿನಮ ದೆಂ ಹದಾನಿ ಕೀನತ್ತೋ ಅದಿ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆ ನುಕಿಯವಾ ಕುರಾನ್ ನಮಾದೆ ಸಹವಾನತೋ ಅದಿ ಇಮಾಮ್ ಮಿಹಾಗೆ ಕಿಯವಂ ಅಡುನಾಹ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆ ಕಿಯವಿದಾನತೋ ಅದಿ ಬೈನ್ ಇಮಾಮ್ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆ ಕಿಯವಾಂಡ್ ವಗುತು ನುದೀಫಿನಮ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆ ಕಿಯವಂ ವಗುತು ದೇ ಇಮಾಮೆ ಹೋದಾಗೆ ಇಫದ ಮಿಸ್ಕಿತಕ ದಾಂಜ ಹೇನತೋ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಬಾದ್ ಅದ್ ಜಮಾತುಗ ನಮಾದುಗ ಇಮಾಮ್ ಮಿಹಾ ಕಿಯವಾ ಅಡು ಇವನು ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಮಅಮೂಮುನ್ ಕಿಯවන් ಜೆಹನತೋ ಬಲಾದಾಯಿರು ಮಿಕಮ ಬೆಗತುಂ ವರ್ಗಿನ ಹದೀಸ್ ತಂ ಆಸ್ಫವೆ ಎಗತ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿವಾ ಕುರಾಫನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಕ ಅಮುಗ ಲಾ ಸಲಾತ ಲಿಮನ್ ಲಮ್ ಯಕ್ರಾ ಬಿ ಫಾತಿಹತಿಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆ ನುಕಿಯವಾ ಮಿಹಕ ನಮಾದನ್ ನುವೆ ಎಹಮ ಮಿ ಹದೀಸಂ ಎಕನೆ ಅಳಗೊಂಡು ಬಲಾಫ ಕೊನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಕಮ ವಂದಾ ನಿಮ್ಮಾಲಾಕಮ ವಂದಾ ಬುನಾನಿ ಇಮಾಮ್ ಮೀಹಾಯ ಎಕನಿ ಕುರಾ ಮೀಹಾಯ ದೆಮಿಹುನ್ನಕೆ ಎಫ್ಫದಾ ಇಮಾಮುಗೆ ಫಹತುಗ ತಿಬೆ ಮೀಹುಂವೆಸ್ ಎಮ್ಮಿಕೇನಿ ಮಅಮೂಮುನ್ನೆ ಎ ಮಅಮೂಮುನ್ವೆಸ್ ಹಮ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆ ಕಿಯවන් ಜೆಹನೆ ಅದಿ ನುಕಿಯವಾಫಿಯಾ ನಮಾದುವೆಸ್ ಸಹೈ ನುವಾನೆ ಮಿಯಂ ಎಕನಿ ಬಲಾಫ ನಿಮ್ಮಾಲನ್ ದಬುನಾನಿ ಎ ನಮಸ್ ಮಿಯಂ ಎಕನಿ ಬಲಾಫ ನಿಮ್ಮಾಲವೆ ಕಣ್ಣಂಗ ಅದಿ ಮಿನುವನ ಸೊರಗಿನ ಹದೀಸ್ ತಂಗೆ ಬಾದೆ ಅದಿ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವಾಫನಿ ವೈದಾ ಕುರಿಅಲ್ ಕುರ್ಆನು ಫಸ್ತಮಿಉ ಲಹು ವ ಅನ್ಸಿತು ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತುರ್ಹಮೂನ್ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವೆ ಹಿಂದು ಹಣುಹುಣ್ಣಾಶೆ ಅದಿ ಕಣುಲ ಅಡುವಹಾಶೆ ತಿಯಬಾಮಿಹುನ್ನ ರಹಮಲ್ಲೆವು ಮಟ್ಟಕ එහෙම ඉමාම මිහා කියවා ගඩීග කියවා කමුග වානම හනුහුරි කමුග නුවාන අදි කණදාඩු හි කමුග වෙස්නුවාන එහෙම මිහා ඉසාබන් අලුගොන් බදාලංග බුජේ මි ආයතක මි හදීස් තන් අලුගොන් මෙන් ජමා කුරානි කියනතෝ ෆහම්වානි කියනතෝ අලුගොන් මෙන්න යගින් කමකි බුඛාරි මුස්ලිම් රාකර ෆර්න සහ හදීසක ආයතක ෆුෂුනාරාන්කන් අදි බුඛාරි මුස්ලිම් රිවා නුකරවා වෙස් සහකොන් ආස්වා හදීසක ගුරුවන් ගොවෙස් ආයතක ෆුෂුනාරාන්කන් eka mikama behegotun aswa hadithaka demu kurin mi ayata tan kola tafsir kon algon me badalanga buje adi salafu salih mi ayata behegotun dakwa fa wahak takaw algon me nazare hingalanga buje ne malgon mi ayata behegotun salafu salih unga bebe kalon vidalo fa bastaka badala iruga mi ayata behegotun riwawegen aswe sa'id ibn musayyib rahimahullah kibam sadiham fadan hasan al-basri rahimahullah ibrahim an-nakhai adi محمد بن كعب أدي بن شهاب الزهري رحمهم الله ميل بنك كبان رواوين آسف بمي آية بهيغتون إنها نزلت في شأن الصلاة إبيكالم ودال فمني مي آية باوا لوني نمادا بهيغتون أدي هم إبر صريحكم رواوين آسف زيد بن أسلم أدي أبو عالية رحمهم الله كبان كانوا يقرؤون خلف الإمام فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون එම ෆර්තමාන මිස්තකුන් අයි ඉමාමාගේ ෆහතුන් කියවමන්නේ ඉමාම් මිහ කියවා ගඩීගස් කියවමන්නේ අයි එකන් එගොත කුරමුන් අයිම ෆනසලත් එකම ගුලිගනේ මියාය බාවා ලෙව්වනි වයිදා කුරියල් කුර්ආන මියාය ඒ අතුක මෙවන්නනි කුර්ආන් කියවේ හිඳුක හම හිමෙන් තිබෙ කනුදා අඩුව හාෂේ තිබා හුන රහමල් ලෙව්ව මට්ටක එ මිකම් මේ බාවා ලෙව්වනි මිස්තකුන් ඉමාම් මිහ ගඩු දශුන් කියවා ති කමුග මිල් මෙනි බයන් කරවාෆමනි එහෙම මියාය බාවා ලෙවුන් සබබාග බෙහෙගතුන් වෙස් සලෆු සාලිහුන්ගේ කිබෑ මිෆද එත බස්ෆලතකන් ආස්වාතිව ඉමාම් මහමද් රහිමහුල්ලාහ් වස් විදාලු ෆවනි අජ්මා අන්-නාසු අලා අන්න හාදිහිල් ආයත ෆි ස්සලාහ් මිස්තකුන් ඉජ්මා වෆේ වනි මි ආය බාවා ලෙවුනි නමාදා බෙහෙගතුන් කන් එහෙම මීගම් වර සාෆුකොන් අලගොන් මෙන එංගෙන්දේ අදි ખાસකොන් අමුදු නමාදුගේ ඉමාම් මිහා කියවා ඉරුග කණුදා අඩුවහන් එබ ජෙහෙක අදවස් මියාතුන් දලීල් නෙගේ දෙවන ගොතක බලාලාරු ඉල්ම් ගහලුනු බයන් කරවා ෆවනි මේ ආයතුගේ ලෆ්සු මෙති ආම්මකෂේ වයිදා කුරිඅල් කුර්ආන මිෆදන් ආස්මනි කුර්ආන් කියවේ හිඳුවේ එහෙම කුර්ආන් කියවේ හිඳුවේ ආම ඒකතරේගේ බෂාමිල්වේ නමාදුග කියවේ කියවොම්වස් අදි නමාදුම් බේරුග කියවේ කියවොන්තවස් මේකතරේගේ එබ හිමනේ එහෙමම කුර්ආන් කියවේ හිඳු හණු හොන්නන් අදි කණුලා අඩුහන් ආම මානේකි නමාදුග කියවේ ඉරව සම හණු හොන්නන් එබජේ අදි කණුලා අඩුහන් වෙස් එබජේ එහෙන්කම මේකත මේ ආයතුගේ ලෆ්ස බලිකම ගාවියස් ඒගෙන් දලීල් ලිබිගෙන් එබදේ නමාදුක කියවේ ඉරවස් කණුදා අඩුවහන් ජෙහෙකන් අදි හනුහුන්නන් ජෙහෙකන් අදි ඉමාම කියවා ගඩීග කියවාෆි කමුග වාන නම හනුහුරි කමුග වෙස් නොවාන කණුදා අඩුහි කමුග වෙස් නොවාන එහෙන්කම දෙන් එහා හිසාබුන් සුවාලකම් ෆෙදිදාන දෙන් මිකම් මෙගොතන් ඔවෙජ්ජියාමුන් ඉමාම් මිහ කියවා ගඩීග කණුදා අඩුවහන් තිබින් ජෙහෙකම වන්නාමුන් කුරින් දෙන්නවනු හදීසා දෙතරේ අලගොන් මෙන් කීකේ හෙබුනානි හදීස් ගාස් ෆමි ඔන්නනි ලා සලාත ලිමන් ලම් යක්රා බිෆාතිහතිල් කිතාබ් ෆාතිහා සූරන් නුකියවා මිහකන් නමාදන් නොයේ එහෙම වීම මේ හදීසා දෙතරේ කීකේ හෙබුනානි අලගොන් මෙන්න යගීම් වාකමකි මේ හදීස කිමි සහ හදීස් එක්කන් ඒ ඉමාම් බුඛාරිය මුස්ලිම් හදීස් රිවා කරවා ෆාතිවේ එහෙම කුරින් දෙන්නවන ආයතා මේ හදීසා දෙති ජමා කරවා ඉල්මනි බයන් කරවා ෆේ මේ හදීස කීමි ඉමාම් මීහායෂා අදි එකනි නමාද කරා මීහකන් ખાસ හදීසකේ එහෙම මේ හදීසුන් ඉස්තිස්නා වානේ මවමුමගේ ගොතුක නමාද කරා මීහා මවමුන්නේ මේ කියනි ඉමාම් මීහාගේ ෆාතුක නමාද කරා එම්මෙන බයිෆර් රාජ්‍යග හීවෙෆ ඔවේ මවමුන්නේ මිකෙනි ඉමාම් මීහාගේ ෆහතුග ඉන්න එම කෑරින් ඉන්න මීහන් එකන්නේ එහෙනම් සෙයන වස්තු අරබි බහුම මවමුන්නේ මිකියේ බහුග මානේ කිය මවමුම මිකියනි
imam miha nula den jamaatu go tibe emmena imam miha tabawa mitibe emmena kiyana mengi enkam mawmumu megen istisna wana kamuga wana ki fatiha sura kiyawan zeheni hama ekani imam mihaya adi ekani namaz kura mihe kamuga adi imamega fahatuga namaz kura hawriya mawmumu kiyamu wajib nuwana kamuga adi mustahab wes nuwana kamuga ilmeni vidalwani egota vidalwa ilmeni geteren hatar mazhabuge imamu geteren imam abu hanifa rahimahullah imam malik rahimahullah imam ahmad rahimahullah himeni wadairnawa adi imam shafi'i rahimahullah ge kibama sasfawa de basfulu geteren e basfulu mi adi salafu salihun ge zamanu goluvi ituru ilmenena balalar adi mitaga mi salafu salihun ge gotu galugon mi ishara kurani ei eme furutama tin garunu go oluvi ilmenena nabiyya sallallahu alaihi wasallam se me furutama tin garuna ki me heotin garunu ge gotu go sifakura wafative ಆಮು ಉಸೂಲಕುಂ ಸಲಫು ಸಾಲಿಹುಂ ಎಬ ಮಾಣ ಕುರವೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫಹೋಗ ಮಫರತ ಮತಿನ್ ಗರುನು ಗೊಳುವಿ ಬೇಬೆ ಕದುನ್ನ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕದುನ್ನ ತಾಬಿ ಬೇಕದುನ್ನ ಆದಿ ತಬಾ ತಾಬಿ ಬೇಕದುಂಗ ಜಮಾನು ಗೊಳುವಿ ಬೇಕದುನ್ನ ಆದಿ ಹಮ ಎಗತ ಬಲಾಯರು ಹಿಜ್ರಾನ್ ಫರತ ಮತಿನ್ ಗರುನು ಗೊಳುವಿ ಇಲ್ಮೆರಿ ನವೆಸ್ ಸಲಫು ಸಾಲಿಹುಂ ಎಬ ಮುರಾದು ಕುರವೆ ಮಿತಾಗ ಫರತ ಮತಿನ್ ಗರುನುಗ ಎಮ ಹೇತಿನ್ ಗರುನುಗ ಗೊತುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುದ್ದೆವಾಫಾ ಎವಾ ತಿನ್ ಗರುನುಗ ಇಲ್ಮೆನಿಗೆ ತೆರೆನ್ ಮಿಗತ ವಿದಾಳಫಾ ಇಲ್ಮೆರಿನ ಬಲಾಲಾಯರುಗ e bekalunna mazhaben o ehen namus mazhab nehtigen dia bain ilmenege terega Sufyan bin Uyayna rahimahullah Ishaq bin Rahwe rahimahullah wa adi Sufyan ath-Thawri rahimahullah wes himeni dabba adi wes salafunge ekeki bekalunge teren Sa'id bin Musayyib rahimahullah Urwa bin Zubair rahimahullah Abu Salama bin Abdurrahman adi Sa'id bin Jubaira adi Abdullah bin Mubaraka ibn Shihab az-Zuhriya adi wes etan ilmerine himeni dabba mihuriya ilmene ves vidalu wani jamaateg namaz kurairu ma'mumun fatiha sura kiyama wajib nuwana kamuga adi mustahab ves nuwana kamuga ehen kamun e ilmenige bas fula balairuga isvedi hadith la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab fatiha sura nukiya wamiha kan namaz nuwe e haditha ki ei mihuriya ilmenige gaatuga ves imam ve namaz kuramiha kasha adi ekani namaz kuramiha kan khas hadith kan adi e hadis ke terega ma'mumunne jamaatuge imamege fahatuge namaz kurami hunne nuhimenenekan alugon mena egigende e huriha ilmenenge gaatuga wes jamaatuge namaz kurairu imamage kiyevun ma'mumunna fudigen daatibe adi huriha ilmenen kaariga wes kankuranje rangol gotaki imam miha kiyawa gadiga kanula aduehun adi imam mihage kiyevun aduna ha fatiha sura kiyamage mashghul umaki mi huriha ilmenege arihuga wes kankogge wane rangol gotenno adi mi mawlu gasfawa ehin hadis ta kalgon men balali kam gavies mikam war saaf ko dehewan ebe ehma miwagu talgon men den itura mikam gasfawa hadis ta kaves tankola tafsir ko badalana inshallah egotum badalair abu huraira radhiyallahu anhu ge kiban riwayegen asfani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ko rawafa kamuga inma ju'ila al imam li yutamma bihi fa idha kabbara fakabbiru wa idha qara'a fa ansitu imam miha levi fawani ene tabawu mattakaye enkamun imam miha Allahu akbar kiya fi kam gawanama tiba mihus Allahu akbar kiya she wa idha qara'a fa ansitu adi imam miha Qur'an kiya wahidu tiba mihum khanula aduwa hashe mitaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithan nukarawa imam miha kiya wagadi kiya washake imam miha tabawan ebaje imam miha Allahu akbar kiya ebaje imam miha ruku'at diya ruku'at dang ebaje imam miha sajda kurama se ebaje ehna imam miha kiya wagadi kiya washake no ekale fan hadith koravi imam miha kiya wagadi kanula adu hashe ekale fan hadis korawa fa womun ebe inge ma umumun istisna wanekan fatiha sure kiyawan zehe mihunge tereng eko mane ki namaduge ehen rukun tahoga imam miha erukun ada kora fada mawmum wes erukun ada koran zehe namwes fatiha sura kiyumuga imam miha erukun ada kurima mawmum koran zehe kamaki kanula adu home kiyumume nokam mi hadisun algon mena fahuman ebe mi hadisa kimi imam muslim riwa kora fa hadise enkam mi sahha hadise kan algon mena egigende adi fatiha sura nukiyawa miheka namad noe en hadisun mawmumun imamege fahatuka namad kura mihun istisna wanekan nuhimenenekan mi hadisun wes fahum wangebe de mikama behegotun mewara sorry he ibarat mewara direct kon asfawa hen hadise ka algon baladaru abu hurairah radhiyallahu anhu ge arin riwayegen asfami wani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin faqala nabiyya sallallahu alaihi wasallam namadu nimma maffahu fahatan emri wadagen hadis kuraviye hal qara ma'i ahadun minkum timan kaleg faanu kiwi iru tiyabami hutere mihekwes kiwin heye faqala rajulun ehdu etaga miheku bunne naam ya rasulullah adehe e allah ga rasulay qala nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuraviye mali unazi'u alquran kiwegen he tiyabami hun timan kaleg faanu ge kiwama waada kura fadan tiwen kaleg faanu ge kiwamuge matcha gadawe ganna fada gotaka kiwani
قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي بدالوني إها حساب نبي صلى الله عليه وسلم هن حديث كربيما دين إها حساب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيستكون كيوم هتالي نبي صلى الله عليه وسلم كيوا هندو فيما جهر فيه من الصلوات. نبي صلى الله عليه وسلم بارك كيوا نماد تكوغا هم مغرب نمادا إشاء نمادا فتس نماد فد نماد توغا بارم كيوني إغتا نبي صلى الله عليه وسلم بارك كيوا نماد توغا ميستكون كيوم إها حساب هتالي حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريهم إغتا إكاليك فانو حديث كربي أدو ميستكون نغيبنيما ميستكون إغتا كانت كربي mi hadisa kimi imam malik ekalege faanuge mottoga gennawa fa hadise adi ege iturun imam abu daud ekalege faanuge sunanuga adi imam tirmidhi wes ekalege faanuge sunanuga gennawa adi imam tirmidhi hadithun hasanun mi hasan daraja hadise kamuga bayan kurawa fa hadise mi ade me fada imam malik wara sahha sanadakum mi hadis gennawa fani imam malik riwa kurawa fani ibn shihab az-zuhri kiban ekalege faanuga kurawa fani ibn ukayma al-laythi kiban ekalege faanuga kurawa fani abu huraira radhiyallahu anhu kiban wara sanadakun imam malik kaleeg faanu mottoga gennawa fesmani mitaga sanaduge wahaka genna mijehuni ei mi maana mevre dhaif sanadakun maaneki mevre balikashi sanadakun asfawative mitaga algon me gengulen jehena qaaidaen ei hadith ilmen genguluwa qaaidaen ei en hadise de gotaka fushuwara de maaneka sahha sanadakun ekati den evre sahha kamuge evre balikashi sanadakun eya taarudwa kahal hen riwayaten asiyamun den eha isamun etanum boda sahha sanadun asfa riwayan algon men balagan fa ane riwayataki eya fushwara goin ei evre balikashi sanadakun asfa riwayataki ei shad riwayatek kama balafa e riwaya qabul nukran jehena kami hadisil waringen goluwa qaida mi hadisa fushwara gotakan asfa bave mi evre balikashi sanadakun asfa wa hadisen ei shaz riwayatek gotu galgon men balan zehenakan mi hadith ke sanaduge warugodakam baladi malgon men eggende mitaga imam malik mi hadith riwa kurawa fawa sahha sanadu bayan kuram mi jeheni mi hisabun suwalakan ufadidane kobahe algon men mi ishara kura ever balikashi sanadakun asfa riwayataki a de riwayatuga ubada bun samit radiyallahu anhu ge arihun asfa mani kaleg fan vidalwa kamuga kunna khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaleg fan vidalwani timamme nabiya sallallahu alaihi wasallam ge fahatuga namad tibime fi salati al-fajr fatis namaduga nabiya sallallahu alaihi wasallam namad kureviru faqara ekaleg fanu kiyeviye fasaqulat alaihi al-qira'a adi ekaleg fana kiyewamaki datikamaka viye falamma faraga adi namad kon nimumun qala ekaleg fanu hadith kureviye la'allakum taqra'una khalfa imamikum tiyabamihun imama ge fahatun kiyewam nohe qulna timamme dennevime نعم يا رسول الله عاده الله رسوله قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إكان يقول نكراشه فاتحة الكتاب فاتحة سورة نونيام فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هني فاتحة سورة نكيوا ميهك نماد النوية رواه الأسرم وأبو داود من رواية أسرم ما أدي أبو داود جنة وفوه إنما سكرين دنبهن mitaga ebawe sida illa bi fatihatil kitabe nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korevi kamuga riwayatgen asa nokiyawashe fatiha sure noniya namas mevra sahakon asfawa riwayat takuga ekan egotan istisna korevi fenne ehem wima mi hadis ke sanada medu ilmani getereg ikhtilaf efawani adi mi riwayat ki mi dhaif riwayat kamuga kurigatan ilmanina adi fahuga ilmanin wes bayan korawafe kuriga ilmani getereg imam ahmad rahimahullah ibn abdul barr rahimahullah adiwes eki ilmene himene lavva fahuge ilmene terega ash-shaykh nasiruddin al-albani rahimahullah wes bayan kurafe mi riwaya milafsun dhaif kamuga illa bi fatihatil kitab asfa fatiha sura fiwa istisna kurevege migotan asfa riwaya sahanu kamuga adi ei dhaif hadith kamuga ash-shaykh nasiruddin al-albani rahimahullah wes fani ekaleg faanuge silsilatu dhaifa ga bayan kurawafa هذا دم سالقون من مكما قولون هري هن رواية تكبلا دايرغا أبو هريرة رضي الله عنه كيبان رواية آسف بوي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام ميكو نماد كرايرغا لم يقرأ فيها بأم القرآن ميكو نمادغا أم القرآن معنى فاتحة سورة أم القرآن مكيني فاتحة سورة الدفاع وان أنت وقت نامي ei hema ummul qur'an fatiha sura nukiyawa miheku namad koffi kamuga wa nama fahiya khidajun ei univege wa namadeke hema tim fara takurar ko egota vidal funani fahiya khidajun
ghayru tamamin ei univegama namadeke e namadu furihama ennoye ehwima migota riwawegen aswebave faharaga miriwayatan ekani balala afikamuga waana manekkawas hivedane fatiha suren huriha halateggas kiwan jehene imam miha kiwa adu iverus kiwan jehene namas kurin algon men bayan kuri dalil takum wes egigen de imam miha kiwa adu ahan abajehekan imam miha kiwa adu ive halatuga den mawmum kiwa kan nujehenekan kurin algon men bayan kuri dalil takum wes egigen de adi mi hadisa behegotun silwani bayan korawa mi imam we namaz kora miheka adi ekani namaz kora mihekan haasa hadiseke mi hadisun istisna wegene wani ma umumegge gotuga mane ki imamage fahatuga namaz kora mihege gotuga namaz kora emmves migen istisna wegene wani eba mi hunna imamage kiyevun fudekan algon men egende adi war sariha kovves mikan riwawegen asfave egotun jabir radhiyallahu anhu ge kiba riwawegen asfave nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi kamuga كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام إبس نمادق أم القرآن نكيوا كمغوا نما نمادوني أنيمغن إلا أن تكون وراء الإمام إمام ميهاغ فهاتوغ فيوا إمام ميهاغ فهاتوغ كورا نمادق كمغوا نمانيكي نمادق أنيمغن نويه نموس إهن حالتك أم القرآن مانيكي فاتحة سورة نكيوا فيها نمادوني أنيمغن adami riwayegen asave nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kuravi kamugas adi mawquf riwayatege gotugas maneki jabir radhiyallahu anhu vidalu basfulege gotugas hamami basfulu riwayegen asave adami riwayatugo mevani sariha ibaratun imam mihage fahatuga namaz kurami hu migen istisna wanekan bayan kuravifa nemige kurimi bayan kuri abu huraira radhiyallahu anhu garihun asfa riwayatuga ege evs ekhala wahken ishara kurifenne enamas etagaves imamage fahatuga namaz kura mihun istisna waane kaman ilmenin dalil gennawa mi riwayatuga sarihakon ekan bayan wegen as fotima illa an takuna wara al imami nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kura fati imamage fahatuga namaz kura mihe fiyawa ifada mihe fiyawa den ehen gotakan namaz kura mihunge waane ki imam namaz kura mihunna ekani namaz kura mihunge namadu fatiha sura nukiya fiya uniwane ekale faanu mi riwayatuga bayan kura fatiwe දෙමෙසම මිකම ගොලේගොතුන් රිවාවගෙන් ආස්වා බස්තක බලාලා ඉරුග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් තවගේ ඉතුරුන් සහාබි බේකලුන්ගේ බස්ෆුල්තක බලාලුම කිවෙස්මි මුහිම්කම එගොතුන් අබූ හුරේරා රලියල්ලාහු අන්හුගේ අරිහුන් ඉමාම් මුස්ලිම් රිවා කරවා ෆවේ ඉමාමගේ ෆහතුග නමාද් කුරාමි හෙව්වෙස් ෆාතිහා සූර කියවන් ජෙහේනේ ෆහුම් වාෆද ඉබාරාත නමවෙස් ජාබිර් බින් අබ්දුල්ලාහ් රලියල්ලාහු අන්හා අදි අබ්දුල්ලාහ් බින් සුබෛර් රලියල්ලාහු අන්හු ෆද එහෙනිහන් සහාබි බේකලුන් imamaga fatuga namaz kurami he fatiha sura kiyawan nujena kam goes bayan kurawafe ehma sahabi bekalege basfulu ehen sahabi bekalege basfula ta'arud wa jahalategga eha hisabun edege tereng evves sahabi bekalege basfulen ei ane bekalege maccan hujjata kanwane ehme usul fiqhuga ganna gaidan ei wa qawlu sahibin idha lam yaridi an sahibin khilafuhu fa'tamidi nadmu saghiruga asfami wani mane ki sahabi bekalege basfule yan i'timad washe dalilek kamuga balashe ehan sahabiyege kiban ya ta'arud wa etsen nanha hindako mane ki ege mafhumul mukhalafa ki ta'arud wa basfulen asfiya es sahabiyege basfulen ane sahabiyege basfulege matsakan hujjata kanwane mitaga sahabi bekalunge basta ta'arud wa famiwani adi hama yakun ilmani bayan korawa adi ekashigan ve abu huraira radhiyallahu anhu ge arihun asfawa kiyawashe imamege fahatugo amilla nafsak kiyawashe asfawa basfulaki ei imam miha wagutu difi halategga mane ki imam miha fatiha sura nimmafa ehen surate kiyama de terega not ehen kiyama kadiyumuge korin wagutu kole difi halategga e sakatatuge sukutuge hunna e hama himen wa wagutu koluge terega kiyawan abu huraira radhiyallahu an ishara kurevi kamuge bum wese kashigen ve ehema imama egota wagutu kole difana tin halaten ebave e fatiha sura fettunge korin wes wagutu kole difana adi fatiha sura nimmafa ehen surate fettunge korin wes wagutu kole difana adi e sura nimmafa ruku ademu korimus wagutu kole difane ehme tin halatugo ges wagutu kole libidane wagutu kole libizze kamuga wa nama e halatuga fatiha sura kiyawan imamage fahatugo ges kiyawan abu huraira radhiyallahu anhu irshad devvi kamuga ekashigen ve ilmani bayan korawafe sababaki abu huraira radhiyallahu anhu ge arihun riwayat fa aswanis nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadith basfulu idha qara al imam fa ansitu imama kiyawa hindu kanula adu hashe abu huraira radhiyallahu anhu mi hadis me gota riwa korama foga denen ekalege faane vidalen nuwane imam mi hakiyawa gadiga adu dashun kiyawa she note e wagutu adu naha kiyawa sheke hemwima
kiyawashe e bas fulaki Abu Hurairah radhiyallahu anhu ishara kurawani imam miha sukutu gohonna hama himen wa wagut takuga kiyawan difain irshad kamuga beleve kamuga ilmani bayan kurawani ehme isve dia huriha dalil taka beluma fahuga jumhur ilmeninge rawiyaki ei imam miha kiyawa adu idehidu maumumu kiyawamaki ei wajibe vesnone adi mustahabu kame vesnone en kamun adi amudun fatiha suren maumumun nukiyawagen e maumumunge namadu vesalaga batilen nuane adi halatuga maumumun kanta kuran jehena gotaki imam mihage kiyawon adu homattaka hanu hurun kamuga kanula adu han tibun kamuga evesetse nukiyawa tibun kamuga etan ilmenine wani bayan korawafa adi salafu salihun zamanuga egota bayan korawi ilmenige terega kuri misal gon denni fadan imam malik rahimahullah imam abu hanifa rahimahullah ekaleg fanuga ashabunna adi imam ahmad rahimahullah himeni labba adi imam shafi rahimahullah kiban sasfawa de qawluga tereng e qawlum yakimi adi egitunu mes megota vidal wa ilmenige terega ishaq bin rahuya sufyan ath-thawriya sufyan bin uyayna ibn shihab az-zuhriya Abdullah bin Mubaraka, Sa'id bin Musayyaba, Urwa bin Zubaira, Abu Salama bin Abdurrahman, Sa'id bin Zubaira, adi vesetang ilmene mifadan vidalu fave. Rahimahumullahu jami'an. Midenne huriya ilmene ves bayan kurafani imam miha kiyawa gadiga maumun kiyawan nujehanakan maumun kiyawa wajib vesnuaka maumun kiyawa mustahab vesnuaka maumun kan kuran jehena gotaki imama kiyawa adu ahan tibonkan. මීහක මිගොතක් කංකොෆියා එව සාලග කංකුරණි ගෝස් කොෂකේ නුබුණවෙන අදි අම්දුග මිහිග නමාදු බාතුළු වානයකේ එව සාලග නුබුණවෙන අදෙන්ක මොල්ගොන් මෙන්න එංගින්දේ මිහුන ෆාතිහා සූර කියවම ටකා වගුත් කොලෙන් හොස්කො දිනුම කියේ ඉමාම් මිහක ලාසිම් වාන කමෙනු එන්නම සිමාම් මිහගත වගුත් දීෆි හාලතෙග්ග කියවිදාන අදි කියවම මුස්තහබ් වෙගෙන් වාකන් ඉස්වදි එල්මනි වස්වනි බයන් කරවාෆා අදි ඉමාමග ෆහතුග නමාදු කරා මිහුම සෙව සාලග කුරන් ජෙහෙන කමෙන්නු එයි ಹುಸ್ವಗುತು ಕೊಳೆ ದೇ ಇಮಾಮೆನ್ ಹೋದಾಗೆನ್ ಎಫದ ಮಿಸ್ಕಿತೆಗ ಎಫದ ಇಮಾಮೆಗೆ ಫಹತುಗ ನೋಣಿಯ ನಮಾದು ನೊಕೊ ತಿಬುಮಕಿ ಈ ವೆಸಾಲೆಗ ಕೊರಂ ಜೇನ ಕಮೆನ್ನು ವಗುತು ನುದೆ ಇಮಾಮೆಗೆ ಫಹದುಗ ಎಸ್ ನಮಾದು ಕೊರಂವಿ ಆದಿ ನಮಾದು ಕುರ ಇರುಗ ಇಮಾಮ ಕಿಯವಾ ವಗುತು ಅಡು ಹನ್ ತಿಬೀಮ ಎಹಾ ಹಿಸಾಬುನ್ ಎಮಿಹಕ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆನ್ ಅತಿ ಲಿಬಿಫಾ ಆದಿ ಎಗೊತನ್ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಇಲ್ಮುನಿ ವೆಸ್ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫನಿ ಎನ್ಕೊ ಮಿಗೊತನ್ ಅಮಲ್ ಕೊಗೆನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಎಮಿಹಗೆ ನಮಾದೆ ಗೋಹೆನ್ನುವಾನೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಎನಮಸ ಮಿಯಾ ಕೊಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಫಹಾ ಕೊಲ್ಲನ್ ಜೇ ಮುಹಿಮ್ ನುಕುತಾಯನ್ ಎಯಿ isvediya huriha ilmene gota bayan korawa vi kam gavias mi ummatuge huriha ilmene ijma fawa ittifaq fawa kame nokan ummatuge salafu salihun terega vesve fatiha sure kiyan maumumaka wajib wanakama vidalu fawa ilmene ves adi mi mu'tabar khilaf mi kamuga ikkame enkam egota vidalu fawa ilmene ge terega imam shafi rahimahullah ekaleg fanu kiban riwayegen wa anek qawlugo mennani anek kola adi ekaleg fanuge iturun laith mun saada al imam al-auza'iya adi ibn auna adi makhula adi abu thawr fada ilmanin imam shafi'i ge devana qawla gota vidalu fave adi imam shafi'i ge mi devana qawlaki mi miyadu shafi'i mazhab ge terega bada mashhur fawa qawlaki ves yakam mege algon men engende mi kuri ge ilmene ge teregas khilaf ek kamekkan mi kamaki mi miyadu algon men ge terega ala 55 khilaf nokan adi kuri ge ilmene ge terega khilaf ek kamaka vefa dekolab ves fahum waane fada gotaka dalil tan as famumon mi gen algon men engende mi mu'tabar khilaf ekkan enama suwalaki algon me mikamuga kan qurani kinetto amalta bahattani kinetto adi mi masale ki mi algon me samaluwan je khilafum beerwu mattaka de qawlan ekiga amal kurave kahala masaleno ade wargina khilaf tan e bahure wajibetto nuata sunnatetto ilmenege terega khilafa efada kamegga ekame kurima e khilafun eba beerweve adi hema wargina khilaf tan e bave makruh kametto haram kametto khilafa fonna kankan efada kame ekamukon duru helivima khilafun eba beerwe huriha ilmenin kaarigaves emi ekan kurigo rangalu kamuga wegen dane namves mikama kimi imam mihage fahatuga namadu kurami fatiha sura kiyawani to nota nukiyawani to mikama kimi kurim mi denne vikala khilafi masal tahuga khilafun beerwahen khilafun beerwahen ek kamenno enkam mikamuga algon mennen eba majburuwe mi derawuge teren kommes ekachaka tabawan kurin mi denne vikala khilafi masal taka tafatu ebave mikama balairo miga den suwalaki algon men amal qurani kihinetto ade algon men imam mihage fahatuga namadu kurairu fatiha sura nukiyevi kamuga vies inshallah ei evves masale kan nuane sababaki fatiha sura nukiyewa mihaka namadu nuwa kamuga aswa hadith takaki ei imamaka adi munfaridaka maneki ekani namadu kura mihakan hasa hadith takaka wative adi imamege fahatuga fatiha sura kiyewan jehena kaman aswa hadista sahha nuative adi qur'an kiyewe hindu kanula aduhan Allah subhanahu wa ta'ala amru kurawa fawative adi egotan eta bavru ilmerin mikam migota fahum be fawative adi hama yakom mikaman
එම්ම සොරීහ එම්ම සාෆු දලීලකියයි ඉමාම් මීහා රුකුව දා ෆහුන් ජමාත බෑවෙරවේ මීහකු එමීහකන් එරකුව ලිබේන කම එබ විදාළුවේ මවමුමු ෆාතිහා සූර කියවන් ජෙහෙනකමුග විදාළුවා ඉල්මනිවෙස් මිකමන් අලගොන් මෙන්න දලීලු ලිබේ අබු බක්රා රදියල්ලාහු අන්හුගේ හදීසුන් අබු බක්රා රදියල්ලාහු අන්හා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ජමාතා එද්දුහෙග බෑවෙර වෙවි ෆවණි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රුකූ ගවනිකෝ අදි එ රක්වේ බාතුළු වාන කමග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයානු කරවා එකලේග ෆානොයි සහරකවතේ ගොතුව කුරෙව්වි මානකි වගතුන් ජමාතුග බෑවෙර වීරුගේ එකලේග ෆාන රුකූ ගමි බෑවෙරවි එහෙම එරක්වතුග හම යගීනවෙස් ෆාතිහා සූරත නුකියවෙන එ නමවෙස් එරක්වේ සහකන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවාෆා වොමුන් එකිගෙන් දනි ෆාතිහා සූරෙන් නුකියවි කමුගවියස් මා උමුමක එරක්වෙන් එබ ලිබේකන් එහෙම වීම ෆාතිහා සූරතකි එහෙන් රුකුන් තකිකේ එක් ගොත ඉමාම් මිහා කුරිකමුගවියස් මා උමු මිහා වෙස් ෆුරිහම කුරන්ජේ රුකුණ කවා කමුග වන්නාමුන් එගමාණයකි එරක්වත නුලිබේන එරක්ව බාතුල්වානේ e namwes Abu Bakr radiyallahu anhu erakwe sahabe fa wumon egigende imam mihaage kiyawamaki mawmumun takawa kiyawamekkan adi imam miha Fatiha sura kiyawamun mawmumun fudigen dakan adi mawmumun Fatiha sura nukiyavikam gaves erakwe veseba sahawakan adi e namadwes hame fadan sahawanekan adi midenne gota imama ruku gawani kon namada ga baawiri wevunu mihaka Fatiha sura kiyawan nujehena kaman ebbas velawwa Fatiha suran aam halatu kiyama majburwana kama vidalwa ilmeniwes mi algon menna ehen halatta hugaves Fatiha suran ma umumun kiyawan nujehena kaman we waruga dadile adi kinetto wani adi ege iturun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sariha ibaratun hadith kurawa fawe man kana lahu imamun fa inna qira'ata al-imam lahu qira'ah imamege fahatuga namadu kura mihaka imamage kiyamun fude mihike kiyama mekkamuga hen riwayat gaasave idha kana laka imamun yaqra fa inna qira'atahu laka qira'ah tibayan imame wakamuga wanna maneki imamege fahatgo namadu kura kamuga wanna e imamage kiyevun e tibaya kiyevame kamuga fude hen riwayat gaasave yakfika qira'atu al-imami khafata aw jahra imamage kiyevun tibaya fude e imama sirrun kiyeves imama barak kiyevi kamuga wies mihuriya hadith ta kon algon men war saaf kon eggende mawmomon kiyewan nojehenakan adi imamage kiyama mawmonna kiyamaka fudegen dakan den eha hisabun suwalakan ufedidane ehen kamuga wa nama sirrun kiyawa namad takuga imam miha kiyevi kamuga wies mawmonna majbur wanato ad isvedi hadith taka bellem mafahuga ilmuge ahluwerin bayan korawa fave imam miha sirrun kiyawa namad takuga wes mawmonna kiyavun wajibu nuwana kamuga sababaki imamage kiyavun mawmonna fude tiwe mustahabbe wani mawmumaka Fatiha sura kiyavun imama sirrun kiyawa namaz tahugaves adi barak kiyawa namaz tahuge thimwana rakwata hatarwana rakwatuga imama sirrun kiyawairus adi hame fadan hame kani mustahabbe wani imama wagutu deefikamuga wanama kiyawumves wanaki barak kiyawa rakwategga Fatiha surata den kiyawa surata ka deterege imam miha wagutu kole mideni kiyawan ehme je halatuga es kiyawamuke mustahabu kameke kiyawa finama rangale adi nukiyavikamuga wies mawmumage namadu sahave sababaki imamage kiyawun mawmumun nattaka fude tibe adi mifadan vidalwa ilmaninge terega ibn shihab az-zuhriya sufyan as-sawriya sufyan ibn uyayna imam malika imam abu hanifa ya ishaq bin rahwaya imam ahmada mihuriha ilmani ves vidalwa fmani imama sirrun kiyavi kamuga wies mawmumun nan ehalatugas imama sirrun kiyawa halatugas hama ekani mustahabbu kamwani mane ki kiyawa fi kamuga wana manangale adi nu kiyawunu kamuga wies namadu batulen nuane namadu sahhawane ad du'a ki algon men ki algon men kora komme kamek gaves e namadu ka kam gaves adi ehen alu kamek kam gaves adi e algon tattawge iturun he mihuna kora muamalat ek ga kam gaves e kamaka begutun qur'ana sunnatu ga asfawaite ungeli daskon e ay gotan algon men ge amal ta battan kora be kam ga levon adi ma'mum fatiha kiyama gole mikam gaves algon men arafawa olun ta filagen gos qur'ana sunnata ek gotan algon men ge amal ta battan kurumuge tawfiq libigan diu adi algon men emenna kives akhiratu ga allah subhanahu wa ta'ala devana thawaba darumen ede hal kadan ikhlas teribegen ekadanga bawale wi ungani daskon yagot algon be amal ta battan kora maseh kora be kam galebo wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin